Mi smo pozvani na trening organizacije HELP-a, Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici uprave policije i ministarstva. Mislimo da je to jako dobro imati ovakvu vrstu edukacije zbog rada koji je nama, ovako da kažem, vrlo važan, rada na terenu, rada sa ovim ranjivim populacijama kao što su Romi, Aškali i Egipćani. I mislimo da je dobro da smo uključeni u ovu vrstu treninga i da prosto to nama će značajno pomoći dalje da u tretmanu, u radu i u, da kažem, budućim aktivnostima koje naši službenici, naši policajci imaju na terenu svakodnevno sa strankama i narednih, da kažem, narednom periodu. Očigledno je da ova populacija zahtijeva, dakle, edukacija je važna ove vrste, zato što je ovo jedna ranjiva populacija koja je sticajem raznih okolnosti se našla u jednoj situaciji prilično nezavidnoj, socijalnoj, ekonomskoj, sa dokumentima, tako da jednostavno je obaveza svih nas, i to je i prepoznao HELP, da se kroz projekte i programe da se pomogne, da se učini sve što se može da oni dobiju neka, da kažem, prava koje im pripadaju kao i svim nama ostalim, da kažemo, građanima, ljudima, da činimo sve. I ja vidim i ovaj trening kao jedan korak na tom putu njihove integracije i podrške njima i prepoznavanja njihovih potreba i njihovih, da kažem, skromnih uslova života, i da prosto je značajno da radimo na tome da svi skupa partnerski organizacije i nevladni sektor i vladin i međunarodni faktori, da kažemo tako, da im se pomogne u najvećoj mogućoj mjeri.